باش تماشاوانên hêja Kurtşo biriya bernameya Ziman û Raman destê kurdewariyê dide her zana rewşenbîr û dahênerekî Kurd da ku bînerên me yên hêja Sûdê ji bîr û nerînên van mêvanan werbigire. Mêvanê me yê vê xelekê jî ji Bakurê Kurdistanê ye, ew jî parêzer û mavperwer Subhî Ozgen e. Subhî Ozgen sala 1965 de li mezra Goma Koser bi basûra Amedê ve ya hatiye jiyanê. Dibistana seretayî û navendî li Basurê xwendiye. Lîseya Tenduristiyê Beşa Radyolojiyê li Enqerê serî kiriye. Piştî demekê ji karmendiyê li nexweşxaneyên Beşê Yasayê li Zanîngeha Stenbolê serî dike û dibe parêzer. Bi dehan dozên li ser pirsa Kurdî cih digire. Di nav komele û saziyên tenduristî û yasayî de cih digire. Endametî û rêveberiya komele û sendîkayan dike. Ji bo ku zimanê Kurdî re gotin zimanê nenas li parlamentoya Tirkiye dozvekir. Ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û disazî û destgehên fermî de bêbkar anî ew di gelek xebatan de cih digire. Li gel çend hevalên xwe Haz Kurd ango komeleya hereketa zimanê Kurdî ava dike. Kam harincim hevkarê min keremo û mêvanê me yê hêja Subhî Ozgen fermo. مرحبا هەواڵ وەگرێن هێژا میوانên عزیز و خۆشەویست تەماشەوانên Kurtşopê berî her tiştî hûn hemî serçav û seran ratin û xêratin bernameya me û xêratin ekranê Kurtşopê bi bernameyeke din ya Ziman û Raman em li pêşberî we ne hêvîdarim ku em ê bernameyekî bi fêde bernameyekî li gorî dilê we amade bikin. Wekî her bernameyan îro jî mêvanekî min gelekî bi qedir heye serokê hereketa zimanê Kurdî ku bi navê din Hez Kurdê kekê Subhî Ozgen parêzerê hêja Subhî Ozgen میوان منه که سبحی سرچاوی مناتی. مرحبا. مجیب سرچاوی راحتن Kurtşop سرچاوی راحت. سرسرمن سرسپاس. که گوجان دستپیک ده از گلک شادم که هستایی کی و کی تهوالی کی و کی ته چالاکوانه که زمان کردی ایرو میوان برنامه امنه و دستپیک ده تشتی کی کدش بود تماشاوانه نما آنجا برنامه ام بیشی کرم که. Seride esrabê xwe dibêjim em ketin sala 2022 ez hêvî dikim sala 2022 ji bo neteba Kurd ji bo milletê me û piranî jî ji bo zimanê me bibe serkeftî bibe sebeba hişyariyê hişmendiyê. Spas. Mala te hezar cara ke kocan neha Hez Kurd چیه حرکت از زمان کردی اوا بو نزدیکی سالکی و کمالی که آوا کریه بنابه حرکت از زمان کردی و باورم چند روشون داشتی او کنگره و یا یکمین کمجوینا و یا یکمین جی و چند روزه دنی چه ببه حس کرد چیه درباره حس کردی دا دست بکه ده هنگ آگاهی بدمه حس کرد حس کردن از زمان کردیه حس کرد جبوی هشمندی از زمان hareketeki xuzayî hareketeki dûrî partiya siyasetê devletê hareketeki ku di nava xelkê da di nava milletê da piranî bi riya medya civakî da belav bû û însanî me ku ji bo zimanê Kurdî dildarin dilxemin دوی حرکتی دا نیزی هبون گیشتن هف و مجی د پشت گلک جوین و گلک نویسو گلک نقاشا دا بریار دا جبوی که لترکیه سازیه که لسر زمانی کردی جبوی مافی زمانی کردی هفه آلی که دا خلق مرا بویژه ام خویل زمانی خود درکمن ج عالی کی داجی ج دولت را ج سازی دولت را به محاطب بکار و سریل وانخه بکار و دوز وکر ج بوی لسر زمانی کردی تشکی وها ج خو تنه و حتی حال ترکی و ام فکرین ما کوملکا بناوی کومله یا حرکت زمانی کردی آواکر دامزران و د پشتی گلک لیکولینو پرسو و تشتیدنی دا رزقنامه me و سریلی دانا me هات پذیراندن و امی د نیز دا مها یکمین دا د 23 چله دا امی کنگره خو بکن
hatta kongre em demkine li pişi kongre jî İni em mayindene û em xevatê daha berferh bikin. Sehet xweş. Niha hereketa zimanê Kurdî wekî komele hatiye pejrandin. û di tuzika we da jî dibêje em xebatkarê li ser zimanê Kurdî ne. Yani em dezgehekî ku xebatê xwe bi zimanê Kurdî dike û li ser maf û heq û hiqûqê zimanê Kurdî dike ne wisa? Aynı wisa. Pir baş e. We komeleyê ava kir. Piştî avakirina komeleyê niha gelek hevalû hogir hene, rêveber hene, piştî ku hate pejrandin şûnda. We çi xebatan kir, piçekî em behsa wî jî bikin. Piştî serî lêdanî daha berya pejrandinê jî me xebatê xwe dest pê kir. Me çi kir? Em bibêjin xebata me yekemîn sala 2022 da me ji hemû partiyê Tirkiye Zikê Meclisa Tirkiye, dervayê Meclisa Tirkiye. Partiya Kurdistanê, partiya navende devletê. Me ji hemû partiya serokatiyê partiya ra namekî şiyan me got li Tirkiye rewşa zimanê Kurdî di xeterekî da ye, zimanê Kurdî di raya giştî da nayîşxulandin, fermîtiya wî tinîne û hejmara Kurda li Tirkiye nêzîka nîvê Tirkiyeyê û vê bêadaletiya gere ji holê bê rakirin ji wê bûnê ji bo zimanê Kurdî di warê fermî û perwerdehiyê da bê şixulandin em ji we jî alîkarî dixwazin ji hemû partiyan ê Kurdara jî ê dervayê Tirkiye Kurda ê Tirka û hemîya ra me şiyan ji xeynî wî me tişkî taybetî nêjî kir me ji serok komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî nameka daha berfireh û tenê bi Kurdî nivîsî û me got em vî mafê statuya zimanê Kurdî û perwerdehiya Kurdî em dixwazin bike ve makezogona nû Tirkî û bingehiya ya fermî çê bibe wê çaxê ancak wek hevî çê dibe di nava netewê Tirkiye da Tirka û Kurda da û wê çaxê ancak Perskirikê ku li ser ziman, li ser tişê dinê hene ji holê evê birov dikare bi vî awayê qet nebe çareseriyekî be jî berpêva, ber bi çareseriyekê ve here. Belê. Belê Kêkocan niha hereketa zimanê Kurdî di nava demek kin de gelek xebatan kir. Wekî berê saziyên bi ser zimanê Kurdî re dixebitin gelek bûn. Enstitûya Kurdî ya Stenbolê hebû, Kurdî der hebûn, Tezepê Kurdî hebûn. Li wê an de ra bêtir xebatên perwerde ya ziman dihatin dayîn şagird diçûn ûrê ew dezgehekî ji bo perwerdeyên bûn. Ê we taybetmendiya we ew e ku win dixwazin li sazî û dezgehên Tirkiyeyê ê fermî bibêjin bila zimanê me bibe zimanê perwerdeyê. Yan jî bibe zimanê di nava şarederiyê de, di nava em bêjin di meclîsê de, li nexweşxaneyan û li dezgehên dinê yên fermî yên Tirkiyeyê zimanê Kurdî jî bêaxavtir. Ji bo nîvê yekê we çi gav avêt? Belê. Ev ya taybetmendîka pir giring e. Belê hinek saziyê me hene pir qîmetlî ne ji bo hînkirina zimanê Kurdî, ji bo çapameniyê em pir qedir qîmetli ne van saziyê me. Lê ji ber ku rewşa zimanê Kurdî dibin talûkeka mezin de ji ber ku êdin Kurd jî dibin oto asimilasyonê di berbişaftinê dane û ew bi xwe jî înî bi Kurdî naaxivin me vê talûka dî. Ji wê bûnê saziyekî wisa me got em ava bikin ki ji bikarve bi hemû partiya ra bikeve têkilî. Bikarve bi devletê ra bikeve têkilî, bikarve bi saziyê navnetewî ra bikeve têkilî. Belê. Taybetmendiya me viya ye û hêja li ser pirsa we me çend tişt got lê min pir kêm mi got. Mesela me tiştê jî kir sala çûyîn di nava 20,000 hev mamoste da Wezareta Perwerdehiya Tirkiye tenê 3 hev mamosteyê Kurdî standin kar. Hevkî ji bo zazakî, di hev jî ji bo kurmancî. Li ser wî me name ji serok wezîrê me ji wezîrê perwerdehiyê ra şiyan û me vê rewş rexne kir. Me got em dixwazin daha zêde mamosteyê Kurdî bicîbînin. Serok wezîrtiya serok
سروک پروردهی بری وزیر پروردهی جمعه ویج هوادا گو زیده کس طالب ناکه از خوازم بال بکشینه سرویجی بلکی اون پیش از ما بپرسن لی وان روجادا حتی روجویجی دریش کرن بری حتی 21 مهبو پسرا برف هیا و پسرا حتی هفته سباتی دماوی دریش کرن پیوجوه درسی بجارتنی هیه جوی بونی ام بانک دکن همو کرده لخالقی ما بانک دکن جبرک وزارت پروردهی جمعه گوه کس نخوازه جوی بونی ام ماموسته ناکن ایش دبه ام خواهی لوی مافی در کبن زاروکی کدچن دبستان ناوین جبوی وان سری لیخن و ام درسی کردی دخوازن اوی وی چاخی وزارت پروردهی ماموسته کردی جبکه کار اوی وی چاخی اگر ده هر دبستان که ده حف زاروک بخوازن اوی جمعه پولی کردی و بکن دوردا پر باشه دوردا تشتک دیج در که بوله مثلا و جو وزارت پرورده را نامشان و گوت اونچما yani mamosteyên Kurdî hene û çima wan tayî nakin û li dibistana wek dersên hilbijartî bi Kurdî ders nadin. Wan jî were bersiv da got serlêdan ew qasin yani ku daxwaz hebin em ê mamoste tê wê manî bi vir de samîmiyeta wan jî eger serlêdan zêde bibin li her deverê welatê me û bi taybetî li metropolên Tirkiye jî eger serlêdan bi vîya ew çê bibin di vir da samîmiyeta wan jî derdikeve meydanê ne wisa ev ji bû devleta Tirkiye ji bû wezareta perwerdehiyê testeke azmûneke samimiyet. Karrastin anne. Rastin anne. Pırrasta. Ana gerek Kürt em dixwazin Kürt bi milyona bi 100,000 serî lê deynin û eger ku wê çaxê mamoste nekirin kar em ê wan wê cihava wan derxin pêş çavê wan ew cihava wan fermî li bame sikiran diye û em ê wê çaxê dikarin doz jî li wezareta perwerdeyî yani berên li gora nizamname tüzüka ku cihatiye çêkirin li gora wê gere basîn eger nestin wê çaxê mafê her bavê zarokê ku serî lê dane heye û mafê komera me jî heye ku em doz vekin ka ve çima mamoste nestan saet xweş tiştekî pir muhîm yên ku hereketa zimanê Kurdî kiriye û heta niha qet nehatiye kirin hereketa zimanê Kurdî wek parêzer Subhî Özgen te li parlamentoya Türkiye dozekî vekir. Belî. Te ji parlamentoya Türkiye ra got şerme hûn ji zimanê min re dibêjin zimanê nenas. Belî. Behsa vê dozê bikeş me ra kirim. Bi rastî ev ya ji me ra pir keser bû. Yani bi sala bû di çapameniyê de derdiket, di televizyona da derdiket. Em bibêjin ku wekîlkî Kurd di sê peyvê bi Kurdî Kurmancı an zazaki haber da ji xwe nedihiştin zêde haber de ji xeynî wî jî di zabitê fermî da dinivîsandin filan kes bi zamankî nenas axivî. Ev ya tişkî ku pir zora min diçû li ser wî min namek ji serekê Meclisa Tirkiye ra şiyan ji şexsî wê ra û namekî jî ji serokatiyê ra ji dezgeha meclisê ra şiyan min got bi salayê eviya wihakî tê û min got Tirkiye ji devletê derva ra gotiye Kürt nekê manîne ew jî wek me aslî ne ortaxê me ne wend alîkî da wihakî dibêjin alîkî da jî di meka zagona Tirkiye xala dehemîn da divê wekhevî heye lê alîkî da jî win zimanê me nas nakin. Min got viya tişkî bê edaletî, bê hukûkiyê û viya ji min ra pir zor tê. Wek min ji netewê me Kurd hemiya ra zor tê. Ez dixwazim win vê xetera xwe biguherînin û hem wekhevî bê çêkirin hem jî vê çewtiya ji holê rabe. Lê mixabin nekirin. Bersiv jî nehat? Bersiva nameyan gelo? Me berê bi e-mailê şiyandibû bersiv nedabûn. Me li ser wê rabû bi postê şiyan. Cihava wê jî nedan.
ez rabım çum Ankara متشكي بسير واندا شو مداوم ذكر ازرا شو انخري من او نامه داخواز نامه ما نبيجم اني نامه كم بري اوجي داخواز نامه بو ما بميل او ب بوستيش ياندو اجا من ب امضايا زندي هلاني شو مجلسي مكره قيدي لي كيفا اس شو مجلسي مكره قيدي مامورا دزانو كم بري داخوازنامه که هاتویه و دین که ازم براستی بمراجع خبر داد یعنی او مسئله د مجلس اداری علاقه بو هاتبو سری من او داخوازنامه کره بن قیده جواک من او کره بن قیده بن نویسکی لسروی تقریبا د مهکی دا برسوک دامه سروکاتیا مجلسی برحاصل سروکاتیا مجلسی برسوک دامه برسوک که زیکوی والاو یعنی برسوک که ام ویا چما بهاد کن برسوک که ام حقلی نویا بهاد کن نبو والاو نراست بو لسروی من و اینی کمال حرکت زمانی کردی مسیری لی دابو هی ناتو پذیراندنجی لی مخواتی خودمان لسروی ما لدجی سروکاتیا مجلس ترکیه الانقره دوز وکر. بله. ما دوز وکر مقابل محکمه ترکیه جی عالی کدا ترسی yani دوز که وها ناتیه وکر. عالی کدا نتشکی نیجی بیشم وقتا ما سری مجلسی خست مگو زمانی کردی را نبین زمانی نناس مهینکر که حتی نها ت شخص کی ت سازیه کی بنویس کی تشتگوسان نکرد دخوازنامه کی نکرد بریا ما دوز وکر مدی سالی کولین کر دوز که وساجی تلیبو حتی ایرو جبلی و درباره زمان کرده تو کسی کی لپارلمنتویا ترکیه دوز و نکریه aynı bu saat. Tikesi doz ve nekiriye. Mahkemeci şaş bu. Mahkeme xo Danıştay'a Türkiye vekir. Birasti ci Danıştay'a geleli ve mahkeme binherta. Le Danıştay'a gobra mahkeme idari le binher. Doz şan mahkeme idari. Tışnabi. Mahkeme idari ji nizam bu çibike. Mahkeme idari paşi vi kararada. Go و داخواست که وها جمع خواستیه گویی مجلسی ویان نکر و امتخازن محکمه مداخله بکه و روشا مجلسی بگهره و داخواست ما قبول بکه لی گویی از دوزا با قبول بکم و چاقاوی هر نتیو بکار و دوز بکه یعنی تشکی پر نخواست گوید هر نتیو جخوا مافی وی هیه سریل دزگاه که ترکیه بخوازه بکه و داخوازی خوبینه زمان و هر نتیو دکاره دوزا وکه محکمه ترسی محکمه گفت که از ریل ویا وکم اوی بردامیاوی ولی اوی بردامیاوی ولی یعنی ببخشید دوردا وها گوتن پر ببخشید گوتن ون نکارن لمجلس دوز وکرنا وسا پیشیا دوز وکرنا لمجلس گرتنا گلو قصد بگیره بلی گرت محکمه خوی دعوا مرات گرت ما قراری محکمه اداریه انقره بر ایجا دانشتای استنافی وانجی طالبان ما رد کرد. لسروی ایدن بود چه ریا محکمه ترکیه حتی گرتد. لگورا سیستم ترکیه که دوز کی تا قبول نبود تپاشید کاری هری محکمه بلندا مکازاگونه ناوی به ترکی آنایسا محکمه سی. میوی گاف لویری دوز وکیلیه میگویه مجلس ترکیه ویانشاد که میگویه مداخواز محکمه ترکیه دادگاهی وکر دوز وکر میگو وی داخوازا می بیننجی و برا مجلس زمانی مرا ایدن نبی زمانی نناس آن نبیجه خیلی زمانی ترکی برا زمانی می بناو بکه برا عالی حقوقی دا ناس بکه برا بکه بیچه بکه ام ویگاب لبندا قرار محکمه مکازاگونا ترکیه انشالله به قبول کرن که به قبول کرن اویاتش کی باشه نه قبول کرن و نه چه بکن نه قبول کرن امی ایجاب بری خوب بزورین اوروپا امی هرن
دادگه مافی مروان اوروپایی امی هر نویری لگورا دادگه مافی مروان جی جخو قدخه کردن زمان کی راست نینه و از باورم امی لوی داری و دوزا me evi encam jederi ez baber باشه ما مستجان ev karên başin yani da aliye hukuki da serlêdan çûndin hatin kevtelef gelekî baş e niha mesela Kurd dikarin çawa hewl bidin ku di nexweşxaneyan da di şaredariyan da li qaymakamlixan yani cî wilayet û qonaxên hikûmetê û yani bi taybetî li welatê me problemên wisa gelekin ew kesên bi Tirkiyê nizanibin nikarin van karê xwe berêva bibin mirov dikare bi çi awayî bi kîjan keftelef tê bike ku di van saziyên Tirkiyeyê da bi taybetî ê ku li welatê me ne Kurdî di navê da biçî bike mirov dikare çi hewldanê bike ez serî de vêya bibêjim a rastî ku dewlet bi xwe saziye dewletê bi xwe rê li vêya vekirina û zimanê Kurdî li her cî di her xizmetê da bicî barîne a rastî ew lazim e ku wisa be dewletekî hukukî demokrasî lê ev be lê bela fiîlî ev ya nayê kirin Kurd dikarin çi bikin dikarin wek me saziya çêkin sazî çêkirin tişkî pir giring e vêga li Ewropayê em dizanin saziyê sivîl bandorê li ser siyasetê dikin li ser raya giştî dikin û xebatî gelek baş dikin li Tirkiye saziyê wiha tinin serî de em dixwazin saziyê wiha çêkin em tişkî nedixwazin her netew bira van daxwazê xwe bi nivîskî bike qeyda belge bimîne aynî belge em bibêjin çû şaredariyê got ez dixwazim bi zimanê Kurdî jî xizmet win bidin bira here daxwaznama xwe bike qeydê û paşiyê teqlîb bike bişopîlê em dixwazin em bibên çû qeymeqamiyê em dixwazin çû parezgehê walîlixê wezareta vana wisa bike em ji xwe dikin sala çûyî wezareta navxweyî bi şest zimana ji bo jina geva li wan tadayê hat çêkirin ku bikarbin bi hewar bikin di nav da Kurdî tune bû me ji wezareta navxweyî ra jî daxwaznameşiyan me got hûn çima Kurdî nakinekî em saziyekî ku êdin fermîne em di ji bo mafê zimanê Kurdî em ve xebata dikin em ê bikin her netew bira hay ji me hebe ez dixwazim hayê her netewê me Kurd an Tirk bira ji me hebe û eger em tiştekî xwezayî heq û hukuk dixwazin em tiştê xwezayî tabîî hukukî dikin eger daxwazê wan jî natin cî ew bi serê xwe jî dikarin doz vekin heqê wan heye lê ew dikarin serî li mexin em li ser navê wan jî em li ser navê wan jî van daxwaza bişopînin serî li wan îdara bixin an doz ve bikin mafê komela hereketa zimanê Kurdî heye ji bo mafê zimanê Kurdî van xebata jî bike wek we berê got ez tişkî hat bîra min ji bîr nekim bibêjim belkî arîda ji bîr bikim me gotibû serîda saziyê Kurdan hene taybetiya me ji bo hişyarî dawe lê înşallah eger saziya me pir xurt bibe li gora rêzîkname me gotiye ji bo zimanê Kurdî pêş ve here em xebatê gelek zêde dikarin bikin em mesela dikarin em yani ew hêz çêbû em dikarin dibistana vekin em ê bikaribin televizyona vekin em ê bikaribin festîvala çê bikin û ji xwe em ê bikin we gotibû we çi xebat kir di nava daxwazê me pêş da belkî me heta niha hindik kiribe em ê ji bo zimanê Kurdî bê teşvîk kirin em ê înşallah pêşbirka çêkin di nava xwendevana da em ê win jî xebatê gelek baş dikin ez pîroz dikim alî derheneriyê da alî helbesta da alî pirtûkekî zaroka keremo te çêkir û xewnê gulê ev ya em pir pêşa bûn em ê wan pirtûka wan kîtaba di kampaniyê xwe da jî
امجی بجی بینن ام دکارن چه بکن ام دکارن او پرتوکی کو وک ته وک نویسکاری می دنی چه کرنه جبوی کو بگی پرانی خواندوانا زاروکا ام دکارن چاپ کرنا و بنی سرخو و بلاف بکن امی خواتی وساجی بکن پیش ان شاء الله ما مستجان من وها فهم کر دما ما هیدی کرد به در هنره ما اشارت ده سرجان دبی دما ما کرد مالی از بکرتاسی وها دفکرم درباره ما فو حق و حقوق زمان کردی ده لکدره به عدالتی کی به حقوقی کی ور سر کردکی او کرد دکاره ورد دزگه و بیجا وک پارزری وک حقوقی بیجا من پرسکری که هاد جیا بوی آوای به عدالت اگلمه چه بو هن لسر ناوی وی ببوها بتشتك وين دكارن حق حقوقي وي يزمان بباريزن ويا انساني بباريزن دوزلك نوسا دكارن يعني وي باري دكرن سر وي باري جرت فيغا روجا تركيا دا درسي هلبجارتن بلا كود روجا بده ما في باري سرخو في برسكركا سرخو جراي جستيراجي ايلانكر اوميغو لكيدرا تركيا دبي برابه این کجبوی درسی هلبجارتی سریلی خصن جوارا استنگی چه بو ام بیژن دهنگ دبستان دا فرما دا درسی کردی ناتیه نویساندن ام بیژن خواستن چون نامه کا دنی دان مکتبی اما ناینجی مگود وانتکارن لسری لمخن لقومسیون حقوق کمال حرکت زمانی کردی خن و باور بکه بدهم بیستان بسیان جمعه تلفن تین و امجی لمدوریت وان دبستان دگرن و ام دیویژن و شکایت که اوها هات و د فرم خدا درسی کردی نکرده که و اویا دوی وسیله زخوا او سوج کرنه اویا دوی وسیله که او جارکانی نکن و آنجی و پرسکری که حال بکن و زخوا دبیجی جبر که وی کامپانیا خوزایی اوها پیش و هات دوان دا رول کا میا حقوقیا اوها جی پر گرینگ هیه و اصحابی سپاس دکم چاپامنیا کردی و حمیا و تلویزیون کردی وانا جی وان چالکی me دگیجن رایا گشتی و چاخه و سال جمرا هیوی کی جوش کی شانازی کا زیده چه بو خلق مادي مافكي وهاي ولي خدي درت كمان و دزگاهو ام بيجن تلفزيون كرداجي خويلي درت كمان و چاخه دها بويركي و بكيف خوشي خويلي درت كمان ساعات خوش به كيك سبي تشرفت برنامه من تشرفت قناه ما سر من سر چاوي مراحتي مالتا اوا بيونت ينداوي استكارم بگرم اجي بهاتنا و كيف خوش بوم و ayrıyeten eski hoş bum Kürt şop hatiye da mezrandın vari çapemeniye da agahiye da haberi meyu haki belav bike و ازی سپاسیا خوش وارد دشینم و ج همو کرده کل که در دنیای دجین براب بجین دشینم و وی بانگه دکم کردنو ام به حورا کردی بآخبن اگر ام به حورا کردی بآخبن لترکیه لباکور کردستانی و بشافتنا اسیمیلاسیونا کل سرمایه امی بکارون برطرف کن و بپالشین مالا تاوا به تشرفت برنامه من سرسری من سرچارمراتی تماشاوانین دلوان حوالو اگرین هجا تماشاوانین اکران کرد شوپی مالا و آوا به و حتی بیدمی لما تماشا کر میوانی من سروک حرکت زمان کردی کمالیا حرکت زمان کردی پاریزر صبحی ازگم بو و هفته جمعات داویا برنامه یا خو حتی هفته کدن بمینند خیرو خوشیه گلک سپاس شهفکاری من کرمو میوانی ما یه هجا تماشاوانین هجا حتی هفدیدی نکدن برنامه زمان و رامان هن بمینند کیف و خوشیه ده